Sportski pozdrav ekipa, nalazimo se na Zagrebačkom Velesajmu u mojoj dvorani za tajlandski boks Zagreb Muay Thai. Muay Thai ili tajlandski boks je jedan sport koji vrlo često ljudi miješaju sa kickboksingom, donosi nam nekoliko razlika. U kickboksingu više se upotrebljavaju boksačke tehnike, krošeji, aperkati, vrlo često nožne tehnike, najupotrebljanije su low kickovi ili high kickovi. Dok u tajlandskom boksu koristimo puno veći spektar tehnika. Tu su udarci rukama koji služe za probijanje garda, te udarci laktovima, koljenima, naravno nogama, i takozvani Muay Thai clinch gdje se borci drže, udaraju se laktovima ili koljenima, također mogu se bacati. U Zagreb Muay Thai vježbamo tradicionalne Muay Thai tehnike, vježbamo i kickboxing tehnike kako bi bili kompletni, ali najviše se baziramo na Muay Thai tehnikama. Vježbamo sparing, vježbamo fokusere, vježbamo u paru tehnike. Ako vam to zvuči zanimljivo, dođite, posjetite nas, upoznajte ovaj predivan sport Muay Thai. Vidimo se na treningu.